Ganunnya mah. Election kita. Kemat ni gumgi barokot GMDC kejongka parti ni jebu ni jakun ni kemat katong jongka parti dia katakan ingin sayok lah hagi sini kibanwan lingba ka state executive committee kan sepen bi ka manifesto bat pin sayok hi ka kopi sa barok ki social media bagi press release mah Dia hai bagi ni ki an hai dai baka council. Hatu hajing ujung pi pila ibiang le dan beli hapan pi bagi ai. Kita ngipat lah begini akran ni mata namar ngipat yo ka kopi begini puli benya ini ki an ngipat mai pimon bagi nang sur release mata Kini kini ki an makana ru la rangi lapoi hi ngi dari ngila syong po district council dengan labat ya kalakam ya kata kapor ki sala begini ya besar bena begini pet begini pentrikam bat kalau dongkam ngin pen bahai kita ki an Balik per kum ke parti via part 771 of kum ke parti via yalap election. Ya kata ngasrai ingin nakaliang ke jongka parti ingin saya keren Hamadin ya kata. Kedua babalawan file and kidang ki benang wan. Mentaka sengi ya don naka is kasil nyawan berokoi ni ya don kendai ngun in total nilai wan isa siwi candidate bain sawan ngatrai hak lesan resiski kin sawan. Ta hado na piso dan jikan ba kum kaseng pinjob ha kami ka election MDC. Aman cuba rap kerja tadi sing deli namar bah hari ini sini lagi bah kadang ki kendrom kenam ke parti ai tu. Jena kalyang jong ki hadu kan pesan tak kacing kermen juga tak kacing job. Ni habangila mi sakmat kum ka parti kacing kermen ngidon bet habangila mi madan. Pat khamtam ngi khun ka parti ka VPP ba barok ki pait ba ngatrai kelap hai khamat hi sengi. Ikidang da bagi bro di boso tenat ya yang kaseng sampai kidan yang hantai saya ki hindu namo bagi ba ki syam parti resum pang. Kono pi syam pi kum ka parti ba. Pilawan beli ba kacing keli. Yang pi ba kum ka jing syam mo kadang jumlah yang tai bi ba ki kelen sepang parti VPP bahla ka kerkau bagi ba bun sultanat jeru teman wat besong besong hat se nak kada ni ki juri Kumangal abatai mene habangila mi nak parti ka VPP bagi barok pait ba kelap hai khamat sengi ngidon bi kata kacing kermen bagi dia job ya kani ka election ba mentah. Dia astra kerja tu. Akawa yadai berkata haji sah nak parti dan iai but akawa yadai berkata tiket ke bang apoi sitai ro kamdan iai namar ba nangahi ngala apply both side jangka constituency nak kata ngi hak haji start jangka parti tu kai parti ke ibet yang abang ekon nang tai priang ni ka jiphat jangka parti karai jangka parti no Nakaliang jung MLA pat u ai kejeng kersan ne pi ne kumno pat hak deka MDC. Ya hadu mentahi nak kaliang MLA udang dan pat ni ke parti bat ngimpat yo kan gonohi nak kaliang jumuh hadu mentahi udang sabat ni bat ni dan bat ni Do kan results. tiga jisah aku bang habis kun sisa ya iba yang sini pada situ siam lo andre jikerman kumbai laang ba dani ma mi hi nak parti yang pai ba nak pai khaman bat ni dan jikerman boy sak tak thong ka bang pi kuno ha Naka manifesto kan sa release naka parti hakis ngi kibanwan tengah kerpat pi seba barok banya sungpahaban dang yaisa mo handai kawai pada kalong ba ngi kum kinong ki candidates barok khon hang ni dagi lapoi sakathong ya kular bagi nya teli lang katahi kari kawai nak amat bagi kuat berpesngoru sepat ba kejengi teli jongi barok khot ki MDC candidates mo para ki candidate barok khot apa ya dai pada siwi kiman da district council pada sayok nak manifesto nak liang kejong parti kin sebentip hakapor kepabiang